Номер 361. Допомогою Божої ласки починаємо розважання над мукою нашого Пана Ісуса Христа. А хвалю Його Небесному Отцу на прославление и хвалу Его наибольской величи, покорно дякуючи за великую надзвичайную любовь до человечества, за то, что спаслал своего Сына, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крыже. В это разважание
Ахвяруем так само дзеля ушанавання Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Балеснай Божага Сына, а так само на ушанаванне святого Юзефа і тых святых, якія асабліва пабожна ушаноўвалі муку Хрыста. У першай частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў у час ад малітвы ў садзе Аліўным, ажно да несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя зневагі Пана, якія ён за нас цярпеў, будзем ахвяраваць, просячы за святы каталіцкі касцёл, за святого Айца і за ўсё духавенства, а таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і ўсіх няверных, каб Пан Бог даў ім ласку на вяртанне.
Шана нашому за все терпение, за все мучения, за наше избавление.
таємницю сакрамента. Ушаюємо щиро всі, тратить подставує право, Божо новий заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походит, Творцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул вспомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, щоб ми завсюди відчували в собі плен Твоего откупления, який живеш і владаєш з Богом Отцом у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Будь завсёды похвалённый, всеми нами прославлённый, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды
спів номер 38. Святий крижу найбільший, з усіх древом найславніший, этим древем моці сила, рано Єсуса насила. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Переживаем першую неделю Великого посту. И на початку этой дороги навертания. И сегодняшнее Божье Слово говорит нам, что легко не будет. Иисус не успокоился в пустыне, так само каждый из нас, приймаючи эти постановы, идти Божьей дорогой, напевно, спотыкается с теми ловушками, які зли ставят на нашей дороге. А Иисус показывает нам, что с Его допомогою, с Божьей допомогою все можливо. А ми будемо просити доброго Бога, поки час Великого посту, який ми розпочинаємо, справді став для нас часом ласки, часом навертання. Подчас этой святой мши будем молиться в интенции померлых Витольда, Альбины, Янины, Ядвиги и Евгения. Так само особливим чином захочу молитву в інтенції нашого арцебіскупа Тадеуша Кондрушевича, який на цьому тижні, який надходить, буде мати свою поважну операцію у позвоночнику. Будем молиться на интенции, как он полагал ушей, вернувшись до виконання своих обрядов. На початку перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти наисвятейшую хвалу. Споведающийся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вільні, думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию,
усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутний Боже, про штогодове переживання Великого посту, дай нам глибей зрозуміти таємницю Христа і годним життям імкнуться до її сповнення. Про Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володають у єдності Духа Святого, Бог про усе веки вечные. Читание книги Другозакония. Моисей промолвил до народа, кажучи: «Святар возьми пост рук твоих и поставить его перед отвярником Паном, твоего Бога. А ты будешь отказывать и говорить перед Паном Богом твоим: мой батька, вандровный арамеец, пришел в Египет и часово поселился там с невеликою колькостью людей. Але там он стався великим, могутним и шматликим народом. Египтяне древно обиходилися з нами і пригнятали нас, обтяжаруючи нас тяжкой працей. Ми ускричали до Пана, Бога отцов наших, і почув нас Пан, і убачив наше приниження, нашу недолю і утіх. І вивів нас Пан з Єгипта, моцною рукою і розправленим плечом, у великим страху, серед знаков і чудом. І Он привел нас у гете место и дал нам гэтую землю, что сочится молоком и медом. И вот теперь я принес початки плодов земли, якую ты дал мне, Пане. Тады покладешь их перед обличьем Пана, твоего Бога, и поклонишься перед Паном, Богом твоим. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Будь со мною, Пане, у моим несчастье. Будь со мною, Пане, у моїм нещасті. Хто живе под оховою найвищейшого і знаходиться у тіні всемогутного, той скаже Пану: ти моє пристанище і моя твердиня. Боже мой, на тебе сподяюся. Будь со мною, Пане, у моїм нещасті. Несчастье не придет до тебе, и гора не наблизится до твоего шатра, бо анёлом своим загадає на кон тебе, бо яны заховали тебе на всіх шляхах твоїх. Будь со мною, Пане, у моїм нещасті. На руках тебе будут носить, как не спотыкаться
спотыкнуўся ты б аб камень сваёю ногою, будешь ступать на льва и змея, и растопчешь и львяня, и цмока. Будь со мною, Пане, у моїм щасті. За тое, што ён полюбіў мяне, уратую яго, абараніў яго, бо ён назваў маё імя. Пакліча мяне і адкажу яму, я буду з ім ва ўціску, вызвалю яго і праваславлю. Будь со мною, Пане, у моїм щасті. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, что каже Писание? Близко до тебе слово на устах твоих и в сердце твоим. Это есть слово веры, якое мы проповедуем. Тому, коли ты устами своими будешь вызнавать, что Иисус есть Паном, и в сердце своим верить, что Бог воскресил его из мертвых, будешь збавлены. Бо сердцем верить для оправдания, а устами визнають для збавлення. Писання ж каже, кожен, хто вірує у Його, не буде осоромлений. І нема розниці поміж юдеєм і еліном, бо той самий Пан во усіх, щодрий для усіх, хто Його кличе. Бо кожен, хто покличе ім'я Пана, буде збавлений. Це Слово Боже. Дякую Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Слово Божие. Не хлебом одним будет жить человек, а не кожным словом, что выходит з вуст Божих. Хвала Пан з вами. Читання Святого Євангелія по Луки. У той час Єсус, наповнений Духом Святим, вернувся з над Йордану, і Дух вивів його у пустиню, де на протягу 40 днів дьявол випробовував його. І нічого не їв в тії дні, а коли вони скончилися, зголодався. І сказав йому дьявол: «Коли ти Син Божий, скажи этому каменю, каб він став хлібом». І отказав йому Єсус: «Написано, не хлібом одним буде жити чоловік». Тоді дьявол повел його і показав у імгненні всім благодатстві світу. І сказав йому: «Я дам тобі всю эту владу і славу їх, бо є нам не передадено, и кому хочу даю я ее. Коли ты поклонишься мне, все будет твое». У отказ Иисус сказал ему: «Написано, Пану Богу твоему будешь поклоняться, и Ему одному будешь служить». Тогда завел его в Иерусалим и поставил на верши святыни и сказал ему: «Коли ты Сын Божий, кинься в эту вниз, бо написано, анёлом своим загадаю находить себе, капаховывает себе, и яны на руках понесут себе, как ты часом не спотыкнулся об камень своей ногою». Иисус сказал ему отказ: «Сказано, не будешь выпробовывать Пана Бога твоего». И скончившимся выпробованием дьявол отступил от его до пары. Это слово Пана. Пасторское послание на Великий пост 2019 года от
епископа Тадеуша Кондрусевича. По Божьей воле, к попельцовую раду посыпания голову попелом, мы распочали Великий пост, час ласки и навертания. Гэты брат вельмі сімвалічны, бо нагадвае пра нетрываласць нашага чалавечага існавання і скіроўвае наш позірк да вечнасці. Таму час Вялікага посту павінен стаць часам нашага духоўнага ўваскрашэння. На пачатку гэтага літургічнага перыяду касцёл вядзе нас у пустыню, дзе прадстаўляе змаганне Езуса з д'яблам. Перад пачаткам сваёй публічнай дзейнасці Езус правёў 40 дзён у пустыні, дзе не толькі маліўся і пасціўся, але таксама павінен быў змагацца са злым духам. Таксама і мы павінны ўвайсці ў нашу пустыню, каб выказаць супраціў злому духу, сустрэцца з міласэрным Христом і ачысціцца ад сваіх грахоў з мэтай уваскрэснуць да новага духоўнага жыцця. Сёння Бог, які імкнецца нас перамяніць, ставіць перад намі прыклад Христа, якога Дух вывеў у пустыню. У гісторыі выбранага народа пустыня непарыўна звязана з пераходам з егіпецкай няволі ў зямлю абяцаную. Бог 40 гадоў вёў па пустыні народ у зямлю, дзе цячэ малако і мёд. Знаходзячыся ў пустыні, з аднаго боку габрэі адчувалі клопат Бога пра сябе, а з іншага сустракаліся з рознымі цяжкасцямі і спакусамі, у выніку чаго часам ім паддаваліся. Падобную сітуацыю спазнаў і Езус. Ён таксама знаходзіўся ў пустыні, дзе на працягу 40 дзён пасціўся і маліўся, і дзе яго тройчы спакушаў д'ябал. Найперш злы дух прапанаваў Езусу перамяніць камень у хлеб і такім чынам накаліць голад. Адказваючы на першую спакусу злога, Езус узгадаў выпрабаванне, якое выбраны народ перажыў падчас выйсця з егіпецкай няволі. Такі адказ Езуса не прадугледжвае поўнага адрачэння ад матэрыяльных патрэбаў, аднак пры гэтым у ім сцвярджаецца, што яны не з'яўляюцца істотнымі для збаўлення. Чалавек складаецца з цела і душы, і таму патрабуе не толькі матэрыяльнай ежы, але і духоўнай, якой ёсць найперш Божае Слова. Нягледзячы на такі абгрунтаваны пісаннем адказ, д'ябал не перастаў спакушаць Христа і запрапанаваў яму усе валадарствы свету узамен на паклон яму. Злы дух стараўся схіліць Езуса да ідалапаклонства, як гэта не раз адбывалася з выбраным народам у сапраўднага Бога. На выпрабаванне ўладай Езус адказаў, што трэба служыць толькі аднаму Богу. Аднак д'ябал не здаваўся і ў трэці раз спрабаваў спакусіць Езуса. Ён прапанаваў яму кінуцца зверху у святыню ўніз, каб анёлы яго ўратавалі. Такім чынам злы дух схіляў Езуса спакусіць самога Бога і з мэтай цудоўна ўратаваць сваё жыццё ад пэўнай смерці. У пустыні выбраны народ таксама спакушаў Бога, выстаўляў яго на выпрабаванне і патрабаваў ад яго цудоўнай апекі. Езус не паддаўся спакусам злога і так засведчыў, што ён сапраўды з'яўляецца Сынам Божым. Евангеліст Лука кажа, што пасля 3 спакусаў д'ябал адступіў да Езуса да пары. І так сталася. Пераможаны д'ябал як быццам знік, але ненадоўга. Ён хацеў перачакаць нейкі час, як быццам схавацца ў цені, быць не занадта далёка і шукаць новай магчымасці. Такая магчымасць з'явілася падчас малітвы Езуса ў алейным садзе, дзе д'ябал зноў яго спакушаў. Гісторыя паўтараецца, бо калі д'ябал спакушаў Езуса, то спакушае чалавека. Больш таго, мы жывем у часы, калі чалавек змагаецца самой ідэяй існавання д'ябла. Такое меркаванне вельмі небяспечна, бо барацьба з тым, хто не існуе, гэта барацьба з ценем. А як вядома, у барацьбе з ценем перамагчы немагчыма. Калі перастанем усведамляць, што злы дух пануе ў свеце і пастаянна спакушае чалавека, калі не будзем прызнаваць, што жыццё верай – гэта пастаянная барацьба, то не пераможам зла і застанемся без надзеі. Чалавечае жыццё напоўнена спакусамі. Праз перамогу над імі мы імкнемся да дасканаласці. Таму ўсё нашае жыццё, асабістае і грамадскае, гэта час барацьбы са злом. Гэта рэчы, якіх павінны патрымлівацца падчас Вялікага посту,
каб высці пераможцамі з барацьбы са злым духам у наш час, калі назіраецца нябачная дагэтуль атака на прынцыпу Божага закону. Секулярная ідэалогія паступова і мэтанакіравана прызвычайвае нас да уяўленняў, якія не толькі змяняюць заснаваныя на хрысціянскім светапоглядзе традыцыйныя маральныя каштоўнасці, але робяць гэтыя законы змены імкнуцца зрабіць абавязковым законам. Касцёл шмат разоў выказваўся супраць насілля ў сям'і як абсалютна непрымальнай справы. Аднак, на жаль, розныя погляды падтрымліваюцца палітыкамі, а здаровы і маральна абгрунтаваны супраціў ім крытыкуецца і нават усмейваецца. Таму нам неабходны рахунак сумлення, каб распазнаць свой духоўны стан. Для гэтага трэба задумацца над такімі аспектамі менталітэту чалавека, як секулярызм. У выніку гэтага феномена сучаснасці людзі жывуць так, як быццам Бог не існуе, або задавольваюцца нейкай туманнай рэлігійнасцю, якая не можа вырашыць ні праблем ісціны і дапамагчы аб'яднаць веру з жыццём. Нездарма папа у сённяшнім пасланні на Вялікі пост піша, што чалавек лічыць сябе Богам стварэння і валадаром свету, які выкарыстоўвае яго не ў адпаведнасці з воляй творцы, але ў сваіх уласных інтарэсах, шкодзячы сабе, стварэнню і людзям. У той жа час другі Ватыканскі сабор у пастырскай канстытуцыі пра касцёл Гаўдіум эт Спэс вучыць, адмаўляючыся прызнаць Бога сваім пачаткам, чалавек разбураў і належны парадак, што вядзе да канчатковай мэты, а таксама ўсё сваё стаўленне да самога сябе, іншых людзей і да створанай рэчаіснасці. Усё гэта нагадвае пра складанасць і нават трагічную сітуацыю чалавека ў свеце. У выніку можа здавацца, што злы дух перамагае. Аднак гісторыя спакусы Езуса ў пустыні – гэта нішто іншае, як запаведь перамогі над ім, якую Хрыстос атрымаў у пасхальнай таямніцы крыжовай смерці васкрасення. Трэба памятаць, што хрысціяне з Божай дапамогай здолелі не паддацца спакусам, пра што вельмі добра вучыць апостол Павел, які кажа: «Вы не былі выпрабаваныя панад-людскія сілы. Бог, які ёсць верным, не дазволіць выпрабоўваць вас больш, чым маеце сілы». Таму неабходна карыстацца дапамогай, якую Бог прапануе нам пры служэнні касцёла. Вялікі пост, які мы распачынаем, гэта час пакаяння, што павінна стаць навяртаннем. Пакаянне не можа быць абстрактным. Устрыманне без канкрэтнай мэты становіцца мазахізмам, хваравітай схільнасцю атрымліваць задавальненне ад прыніжэння, насілля і цярпення. На самай справе пакаянне, якое робіць чалавека новым, заключаецца ў змене стылю жыцця. Великапостное пакаянне павінна весці на навяртанне, каб паставіць нас на якасна новы шлях духоўнага жыцця з Христом. Дарагія браты і сёстры, Вялікі пост – гэта дадзены нам Богам час у пустыні, каб распазнаць злога духа, яго справы і пустыя абяцанні з мэтай перамагчы. Вялікі пост Божага Сына заключаўся ў тым, што ён выйшаў у пустыню стварэння, каб вярнуць яго ў сад еднасці з Богам, які існаваў раней за грэх. Пустыня – гэта месца без вады і жыцця, але адначасова гэта месца, дзе сярод пяскоў знаходзяцца аазісы, у якіх квітнее жыццё. Даверымся Богу і па прыкладзе Езуса адрачомся ад злога духа, каб нашыя душы з духоўнай пустыні ператварыліся ў квітнеючыя духоўным жыццём аазісы. Давяраючы ўсіх вас апецы, якая вядзе нас праз пустыню нашага жыцця да свайго Сына, на час плённага перажывання Вялікага посту і духоўнай падрыхтоўкі да свята Пасхі, ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Отца і Сына і Духа Святого. Аминь. Архібіскуп Януш Катрушевич, митрополит Волинського Вільнюса. Зараз визнає нашу віру. Віру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного,
народженого, а не створеного, одиносольного Айцу, праз якого все сталося. Ён дзеля нас, людей, и дзеля нашего збавлення зышоў з неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжаваны таксама за нас при Понскім Пилате, был замучаны и похованы, и на третий день воскрес паводле Писания, и взышоў на небо, сядзіць праворуч Айца, и зноў прыйдзе ў хвале, судзіць живых и померлых, и Яго владарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які з Айца и Сына походить, якому разом з Айцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Przez Jezusa Chrysta, jaki w czas Wielkiego Postu zaklикає нас до навертання і покути, з довіром узнесем до Бога Отца наші просьби. Молимся за святый костел, как все его дети объединались в супольном имкнении до единого и соправного Бога. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за пасторов костела, чтобы они были готовы очиститься от всего, что перешкоджает им служить Богу и людям. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за народы всего света, чтобы они зрозумели, что Христос является их соправным Богом, який любит кожного человека. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, вера яких подвергается особливым спокусам, как при допомозе Божьей ласки и они застались верными Богу. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, охопленных розпачу, чтобы они приняли подтримку Бога, який их любит. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, тут собраных, чтобы мы были готовы для отвярности, который потребует от нас любовь от Бога до Бога и ближних. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Mówiąc tak samo tekst tej świętej mszy, proszę czerpać wiecznego życia dla pomierłych Witolda, Albiny, Janiny, Jadwigi i Еўгения. Ciebie proszę. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, Ты нас закликаешь до навертания, как мы могли еще исполнить, познать свою великую любовь. Учини просим, как мы были послухняны Твоей воле, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Стих номер 201. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а
так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Боже, учини проще, как мы належным чином складали Тебе ахвяру, якою розпочинаємо подрихтовку до святкування великодної таємниці, раз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Заправди годна гэта і справядліва, слушна і збагавельна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён праз 40-дзённы поступ пустыні сваім прыкладам асвяціў час пакаяння. Ён зрабіў дарэмнымі усе подступы злога духа і навучыў нас перамагаць грэшныя спакусы. Каб мы з чыстым сэрцам адзначалі велікодныя святы і ўрэшце дасягнулі вечнай Пасхі. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі склікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Господа на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ведаць з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос увастрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе віддано. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престол Твоих.
Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одного. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, его допоможными бискупами и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійного воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з этого світу, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею, Анной Марией, со святым Юзефом и Єбранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які справдвеку подобалися Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак супокоя. Баранку Божий, яки береш на себе грехи
благословленные, покликанные на вечеру Яковлеву. Пане, я не варты, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пил номер 31.
88. Молимся, подмацованные хлебом небесным, яки живить веру, повеличивая надею, взмацняя любовь, просим Тебе, Пане, как научил нас празднуть Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что с Твоих уст нам выходит. Раз Христа, Пана нашего. Послухайте ясно. Дуспастерські об'яви. Сьогодні перша неділя Великого посту, 10 сакраліка. Щиро дякую всім за супольну молитву, за прибирання каплиці, за складення хвилювання і за всіляку оказану допомогу. Особливо дякую за хляви, складені в будову костьола. Нехай добрий Бог усім узнагородить. На гэтым тыдні ў суботу 16 сакавіка гадавіна асвячэння кафедральнага касцёла ў Мінску, у кафедры ўрачыстасць у архідыцэзіі свята. У сераду 13 сакавіка дзень малітваў у інтэнцыі святого отца Францішка у 6-ю гадавіну абрання на пасад святого Петра. У нашай капліцы ў часе Великага посту адбываюцца пакутныя набажэнствы. Крыжовы шлях у пятніцу 11-19 гадзіны, песні жальбы і нядзелю перад святой мшой о 12. Падчас посту ў пятніцу святой імшы о 7 гадзіне і пасля крыжовага шляху, які пачынаецца о 11 гадзіне. Кожны аўторак о 19 гадзіне адбываецца набажэнства праз заступніцтва святого Антонія Падуанскага, а кожную сераду набажэнства да святого Юзефа. Усім юбілятам і іменіннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні, супакою ў вашых сэрцах, а таксама шматлікіх Божых ласкаў. Молитва до святого Архангела Михаила. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якія на згубу душ снують по свете. Аминь. Примите Божье благословение.
Пан з вами. І з Духом Твоїм. Пане наш Боже, нехай на Твой народ сыдзе шчодрае благословленне, каб у пакутах павялічвалася надзея, у спакусах умацоўваліся цноты, і праз гэта ён набліжаўся да вечнага адкуплення, праз Христа Пана нашага. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа.